Kami mah rajai udah nami. Simakukan mo sa luodoran na. Mahal majo musik panon di haroro ni rajai hula nami. Kira-kira beko. Allah. Kira-kira. Iya. Rong aku baca nami. Karena hari panon bacakan haroro muna. Iya, tahu. Horas madi hamura jai ula nami si matupang do saluta ka odoranda. Raja ni ula nami dia kados nitahi dia karina salfu. Nunga jumpa ari natiniti bulan natinangga. Ima ari nauli ari nalengas sadagyo. So mani manang dipajon nami raja ni ula nami. Obar tu akka partikianon. Haroramuna nunga hujako kami di bogu di alaman namion. Oper raja nami marberita mahamu, marbobo mahamu, diakan aku cako kami haroramuna, rade mahami manangi-nangi, sahat yang raja yula nami. Fungsi atas sebagai itu pangantarannya pangantaran di burun raja nami amang guru na basa. Di haroran nami, koras nami Roma na untuk kamuna, las Roma nami tok itu kasar korasa kamuna. Anak tiba guru na hamuna salon dia kana musliman kita merdeka diri tua, nama kita merdeka salon tua, pura botok kami di bawah dia lama sebagai itu. Amang guru na basa hirim hamuna sebagai raja kan daulida, padu bawah nami di berjumpa kata di bawah dia lama hamuna. Alaya amang guru, tung mau libe. Hola, para buah bir, kita yang nami apa gitu nami tewata nama tua di batas sapi lapok bau pas lama. Bir mantu dimuna, jalan doktor mah lucu dia kebangun di hamuna. Jujur. Gancang pihak, dugasan, tado gancang. Asa gancang mah berita kami gancang berita horas. So ini mas orang nami yang guru, nanti bereng kamuna. Ibuan akan tulang muna di so. Ya kan hunti-huntiana. Ima lomak sipai lohot dipangi doan nami asal lohok manauli lohok narega dihamuna dina usaha boru nami nagawe parumah yang muna ditoga di bagasimuna amang boru na boru na basa tu mau di besok ini namu itu arpa tu pahami di perjumpa kata di hari nauli hari narega asa bago doktor nomor hal tudul nomor rubian horas mahamuna raja yang boru nami nama calo ibas pahami raja di hula-hula huna saluna sika nama sebut dia yang boru merdok melihat Kami jalan horas raja ni ula nami. padahal berdak sembah asal sembah itu kita belajar. Horas bunga di bengkau
lau parusin nami lau pasal sibuano pangami turajanya bang guru nami los disom pangami dia ka nama ngaliati beda mah kodang sibuano Bangladesh kita bumi buru bumi dong dogi masuk di dulu nama tandok kecuali guna asudo siap kita buru boleh lagi
Masuk bola mau menggeser bung. Ya, ini mau. Pucuk terakhir na nanot wa. Kan boleh gimana? Saku pada tanot soal. Kami jopung. Itu dia. Kalau nungan ini jopung langsung disulang. Ane tak ilu soti. Jadi ini bentangan boleh bang aku hatanai sehari betul ya so mana sih Mando? Ako ito ko, pengantin na yun. Lipas mo ba? Olan alani yun. Yang gua mengalami. Yang robe. Pacalo kita. Song di pasoran nami siapa langsung untuk perkasih matu bang merong melihat ya. Song di badi hula-hula nami. Nasya bodada saat tunjuk nama taraja na tua-tua bangunan di hurian nami. Tolo pihamu kami tulangan teh. Pas atau nami mati nasa turaja di hula-hula nami. Oke. Maka tatai meta tulang. Gabe. Jadi sarta bima di punguan nabi narsang apa? Loloan lasmi roha. Di pangataran di anak pakai basan di boru di pogun di alaman nami di jolo di badan di tua nami mari hitehon nauk takas manjalo pasu-pasu pardongas saripio anak nami gabi helamuna boru muna gabi paru main nami laus dari sadari umat kami pasahaton ada nagong tuhamuna raja ni hula-hula nami Raja isi matupang namar pucuk dilantik mardak taniri tua marhama rangki mardonga sabu Tuhan marhula-hula marraja marna tua-tua somoni manang mardonga sabuta
tulang at tulang bison kubasahat kami juhun namar tanggo na bulon songoninang idahan nalas kalau tupe songonon nabui kubasahat kami bos sorongan nami lasma rohani beden unima rohani tontini raja ni hula-hulai belgau tulang dan gabisi pujio molo tumbe bet nau basahat kami tok kama gabisi natao bago manabar harto dulu nabar robian oras hula-hula nami nabar jalo songoni mahai pamurung na mga lihat songoni mau basahat kami merdoga mau lihat raja nami dos roha kisada alus sida salhukna disangap mangidosangap kami tu raja hula-hula nami matara jawa barta desa mau lihat raja nami raja ni amang guru las roha nami di parjumpangat tadi kugunya lawangmu nasi bagat diktuamu di batu pahamu si panganom nadabu namar turu-turu namar niaruba hidup kamu na bekmen unang mangarita hamuna bakko wai diak kana mangalian molo hai makilalah diak kana macalo amang guru tadado sinur na binahamuna gabina ni ulamuna ibasa muna mangula si ulamuna manghora samuna kawadalari dalamuna dina binatu pamulon lunga tuktarida marhide si bangawan namar mia di batu pahamuna tuhami hula-hula muna atau di salunai lunga di halas soberan di halas soto dinamik asa bago lotong namar halto dulu namar rian horas matu tuhami amang buru nama jalo si bangawan natamu na binasamuna dibahas mahamuna peksa rumah tua singkat nama sidupun di mami yang buru-buru melada gabi di buru nami tatio diamu buru rohotamu helah rohoto na buru suak sori nang raja nami yang buru na basa di perjumpaan tahirim romo lespa na tamu na Jakarta di bawah nami depak kamu na ala itu mau di besono kekina gajan kekina momok nabi nuat siat ayat nadio di pagi dua nabi itu mata nomor 2 di bata asa gajah mau berita nabi gajah berita horas tua mu na usaha guru nami na gaya baru main muna di nuat siat ayat nadio agia bantu tiwa akan ulinarengkan dihamuna tu hari namang utong dihasa ni guru nabi di son di tongan di bagas muna pihak di atas ni dah las tusuk ni penabu itar batu baham yang buru na basa las marwan ibadah muna las nang marwan terdi muna pihak di atas ni bingkap pasu atau saya giat mak saya depan kedua kita masuk mata nomor 2 di bata tuari namang utong asa gajah mau berita gabi gajah berita horas pepek sarma Tuhan mau karena buru di dalam apa Yahudi yang kami parmi tuk seorang pe dohonan nami bago dontong namar hal dulu nama rubian asa horas mahamuna selalu ngasih raja yang guru nami nama calo bebas pahami batu bahon soalnya masalah naik merokok melihat ya tajala Muna tumori do tomalas ni nami inga di nama jalo batu batu pardo kacari peon bere nami buru madupang dohot muna bere nami bawa ibe bere nami di Cikioro do kami amang guru teman-teman badan ni bere namion do ibe bere nami buat kami di zon dekat semua dulu kena kacang kena mokok nah buat kami yang ada natio setiap kami di atas itu jalan kan dia maju dulu mari kita cari yang nami mangido tu amat dari bata dulu pahamu tu dulu tu teruan di hari namang hudon gajah mau berguna mokok kamu di nama terus maka tak terus mula tu semua ni kena boleh yo tak kami di Partiano bau nang manari atau di muna makam guru nak materi kita mangido tu amat dari bata anggia diaka sinung nanti pahat do kami nak tahu tu ada mudon asa boy terpadu pahami tu muna cuma nah ini yang roh muna atau saudara nak katanya dua tu nak hidup kita beka pada berapian horas mah nama jalo juga ada nama dihami tu muna nama dia boleh memang si mamora sepatah ber gitu kita molo di kecamatan Adab Dewi Yomboro Hasian pinok pardo pusi Raja Lotong siraga satu sirigar hula-hula mau masuknya ya deh baru satu tuh bahas di urusan momai hari ini kecamatan Adab Dewi ikut hula-hula masuk di pinok pardo pusi Raja Lotong amin yang bisa tekan mana-mana nanti ada dosa lima tuh harus dua orang dekat dosa di zon on saya nama ngamai pangitu dong na dua-duai setuka painun duma na di hutan ade pasroh aku menutup ketika di hutan kamaduan maluh marsi matua
ada hatok hormat to makna dua-dua ada baru siada semua di mana dihilangan tekiawan peserta itu yang mereka sebelum turun asa tapak sauduran mau tuduruan kekena mokon asa butuh nomor nautik busur kana nagodam kekesa on asa saka di sahoras tu sapa sudah biasanya udah tadu Malaysia Tuhan soalnya Pak Bud pasatan nami tidak tiga barang-barang parahuna kurang susah dia dapat apa tuh pahami ditambah di batama pasupasuna betul gabi horas jalalas iroha manang dihita mau dati madawalan namin dan lumot di matubere namin sama dengan tuburo namin nakilingan mga hundurok kami ang mga kasyono ni Tuhani manjalo pasu-pasu maritena po sonay yang kapasu-pasu na pinasani manin Tuhan muna sehingga madagay keluar ka na bahagia muna nagabitaw tiruan dala sila siroha di pamatungan namin lumumi man di jolo ni Tuhani Bison rodo kami maritena kalas siroha namin tulang mo na tulang lang dalam mangupa badan, mangupa ng pamatang muna tumpes sa manano nga hindi ka natupa yung kaupa no pasata ni maritinig ke si Dio Mata nami yung siyan na Dio talumong matubere namin tumuro namin maritinig yun talumong matuburo si Buwan Tua Maho ito nga ito nga ni keluar de besar si Mamora jala bere namin si Buwan Sanak Maho ito nga ito nga ni keluar de besar si Matupang ula-ula muna alam ini tumpis ono natupati tinatino pagolang-golang pangaraw na lakiroan namin mere dotong boro pasaton namin upa tuamu tuat teman amago ipasupasuna jalan jako kamu mere bagasalah siroa sipoti mahami cara tajala jadi mau lihat ya mak peserta itu kamu nanti
siang tuka. Mga
biang ulah-ulah nabi bro. Si Majuntang, si Matupang, si Naga, Tarioran, ang tinamunan. Pero niyo ang raja nabi, ibigyan mo suara ni Delimunan kung anak ko sa tonga. Kupay mahani pero rumolyate. Di situ, alam persoalan mula deh, bah, siap-siap mau mendarat. Tonga, mobil siap-siap atau persoalan mula deh, bah.
sambil makan tayo hukas yang buah kamu tuh boleh tua lakin upesan do me mga dong buah parakan ale pandokon na masuk aik sabor gino jadi huang bolok ko mana ngalinin na jadi sabar mau balang na last tender ro dia lacok kamu namanya majaranya oh lo balik tagunan balik tagunan panampungan na gabela gitu akan naman dili mana ako tidak nih mana pilih din na yan yung balik enggak secara
apalagi permen. Anak-anak siapa tahu? Tapi orang mah ada buka video. Mau lihat emang tabuji matuhatta siala asidot holong na napasada hok kita napa kumuhok kita di poguni alaman sibagatik tua di napajupang bohi kita di sanasa pangaliana boru tupa murota anak nisima morong nung natutubal gahu jalo kami kahaduli sinamok ni borutai tuk songot dia benaboy tarpatu pahami tuhamuna apara ditikyon napatuduhon sisa daburu hita di buru tahun beremi telaki asa isa datangnya kita 2 hari na manguton dinasida tiburi dia dorna jupang dia kalajina lahan nasida marhide disadati rohatta akka hula-hula nasida asatiur dala sidara nasida tujaenak tujulu tiumu al tahun nasida di pardala ningul nasida asa sipurwa asa tibu tubuan lata tubuan sikuru didolok di berbatua tubuan anak mak borutai rabdohok beremi helaki tubuan boru dengan nama tongi saur matua yan nung matutu tumbas sebalga hujarohami sinamok ni borutai ala itu songono penaboy tarpatu pahami hahadolina basah macakom ma badamu di halas soroham asabago ratong nawar halto dolok nawar rubiak horas mahamuna hahanami na wacalo hibas mahami diaka na mangalian songni maswara nami mardongan mauliade jadi mauliat matotong di duata mauliat madonon nami dia muna ang didoli nami dinasa pangalian ng boru itang didoli Raja di Parborota anak Simamoran mengatunglah serohatta di arisadarion dinatau turun helanta birenami boborutta siang bagas joroni Tuhani sehingga matutu saat akapasu-pasu di Tuhani dinasida nagabing keluarga nabil bahagia nasida jala sitiruan sila siroha di tengah-tengah lubo bima di jolon itu watta disialani di pasang panguduhan ang gidoli ya kasinamo ng ginalo muna siya raja ni Parborota na si Mamoraon isipakok kamu na tuhami imaak kang doli muna di nasa pangalan ng Morita tuwa mangguluta anak si Mamora sinamot na godani alani ya kang doli tunglas rohan namin jadi si doon namin talubon yung matubere namin songoni nang tuburu nang bere adong doa tadi na tuatwe na mandok hot hote jamui na pinahot ni gulang-gulang tumburu ni sepedia lapo hot doi boru ni tulang nakpe boru matu pangon boruon bolo dito nga di bagas nami boru majuta doon jadi na maksud di sini ala torok doang itu lang di persidomba buang burun hitungan ijabunam asal ditanda burun habis itu tua di pasar doang tumbunami doang didolinam sinamok nagodangi sinamok diburtai burunami inon tuhami akang dolina jadi akang doli bolo doang kaulaon kira jadi Parborot tahun bolo hami di jolo mudi kang madipudi bolo hamuna di jolo hani madipudi muna alani las marohanami raja yang kang duli ya kana pinasahak munaon tuhami pasang kami ya kang duli muna setua lima namang gohi pasu-pasuna buat carinan jadi sokoni ma amang boru anak si dua ula-ula hami bolo tungadok si dua namun amang boru tuhami pasal kamu na suara mo na Tuhan Rabdohot tulang ni Helanami baik kamu musik na partisip
mari kita salungna dia kana marhula-hula marbulu tarida mato kolong muna dihami akapa murumuno nang robot borong ipai wahamudo ihasisip kundiulao imamarhite pestalas niroha naman jalo kasu-kasu pardo kasari teo bereng minaserto kadi jagunan tulang untuk sama dia kasombanami roh mada potok kamuna unang mahurang roh kamuna tok ma buah kamu kami di bagasan tang yang bunga asal dia tuak karina mangihuto sinur na hubang kami gabi na hulang kami saya kapis tatau udah tulang lama lo kami lau pasang kapok kamuna karaja di hula-hula bunga molotung di partikiano semono dobe natung pasaton kami tuhamuna saluna raja di hula-hula nami na hubuari kami nakini pasangat tama na hubar kami dengan polok na Allah daw mungkin dengan dusa-dusa dari ya sama lima tulang si titi masih opa-opa pangarau na otik sosadia na bunuh pasal kami sama sopan nami saya Tuhan sama mangguh yang kepas-pasuna jadi mabilah mangguh pemuna satu pemuna nami pasangan Tuhan yang saya kau belah muna jadi silau nami itu pemuna selain nami dan untuk nami tabir nami dan guru nami yang kari naulion dari gadon yang mencari pas-pas bukaton pun saya mencuri kuatai pasai gabil kedua main di tengah-tengah ni masyarakat diriwa mati tengah-tengah ni kita nomor dua nakon dan juga main di tengah-tengah ni kuatai jadi umur main tak terlalu matutu baik pandai musine di dalam kami ulah-ulah nami
Alay kiaman sa tulubang kutulo. Kaya tulubang ko sa tulo. Si dua-dua kau sesada-sada. Itu tidak namin muna itu boras alam mo boras bibigan oh tiupang mo dyan ito bisa pelak ko burung ko nagabi parumer mo yan sidoran namin ito sa lelengon kami dongan ni parumer ni jadi mulai saunari dak kami be oh nama itu dongan na jadi sidoran namin ito malo ito nalaupan juanju parumemi ito alana posodo pe ito parumemi nyalo bos gau buhama ito posohia polo niku alenu ito potier roha muna kuning gua muna gia poso jadi malo ito nalau manganjuanju parumemi muna ito alana memang manjahian dunia itu ibu ama kolak kumuruki kebencido jadi sando sabar kamu itu nalau majuanju nasida tentang yang nami bah saya sama tua mah itu lelek mangulu bah saya tubi kuma parumemi marandor asa tubi nasida marang marburu asa tor patugu pahumpu itungku jala dongang musa urbatua ma itu di bulan Nyorong jari sonari pasat kami ma ulos patsamotot asa sabuk mandiho itu pasu-pasu jalur muna siap Tuhan tai songo lima itu doron nami berdongan modate baik apa ma musik naik itu ku rumah itu doho goruki dalam paromemo jadi nunga di jalo ida muda dunia danau nunga di jalo jamban dari kamu nabalga nunga balgahian itu kelas nirvanami manjalo jamban nabi dasar munai dan itu memang kurang lebih jalur nami jadi itu tembani jadi seperti pasma itu ku ganja umur selalu bisa di jalur nami itu jalur nyarion jadi toko silanon itu tuh kami so ini itu dorong nami main kamu musik oh lo baik itu sang udah tian ale
Udah badur dot. Oh lo. Nih. Nang behasira pamuda ngauda anu kami suto. Oh lo. Baru satu hoda makilada ya muna dua amakelaku do boruku nunganakin bijaro hamu pasu-pasu satu hatai marhite naposonai di bagas joro itu hatai jalan nunga tumat cai godang amang doto inang di jalo hamu ka hata sian hula-hula muna Odo si dohonon nami tuha muna dua makila tarlumobi tuho inang burukku kasihan mulai sonari itu nunga keluarga ni si mamora hoda nambe di jabu nami biho jadi si dohonon nami sudi akka bakko do pangalaho sarilingon bukan kubang mudi dainak unang be dikiraho maraku poba pada tumaho mulai nuai lambe si matua nama aka haduli aka eda aka amang bau di nama si hadapanmu sarilingon asal duduk menang boha tuho nek nimmo molor tak boy bisa lisong ini di dalam mudi dainak jadi pauga masudi bakko nasala lengon nuai nunga rapo do halakon maloho membuat rohani terlungogi sumbatua inama katinami si hadapanmu si kanubari tak kami be jala patuduhon sala lengon nakuajari ho patuduhon alana sang aku bigeho kurang turuncon di roham tambe jadi patuduh inang nahuajari kami hoda jadi 5 itu jadi nang kamu ke amakila yan isi bige kamu merdongan do burkon di patuduh kamu nado so dia tuhami bahwa nang tua muna kami jadi si dorong nami amakila lam malu kamu nala terlumubi manganju berukon asa tarida kita sangap nabar hula-hula marakon dakolak tuhami tongdo nang di keluarga muna jadi sonima amakila do tuho itu si dorong nami son katanen dua-dua asa kotang mainna nadia lapsian parilitan dibahen nalau pakubeta bahasa itu dia be pamona dua ama telah do guruku mangalaka setu si mamona dabota pacamota asa emenis tambah dua ma parlinggoman ni si woro ba tang yang nami ba saya tu minggu mahamu marah maguru saya tu hatama nama parorot sa isoluma sa matubutian lelek mahita mangulu celuma koran soras tu panggalian kata nami mardoan koliade jadi nasonari pas hatoran nami mah tulos dua muna atau memang musik doa ada sih jangan ada apa terus pi
Kon hapos sa umi tua panalaho malo mahobor marsiadopan marsiajuan mahamu masadaroha burju-burju hoborku marsimatuan asa saja kamu betul guru diraja kau hendak memapun waduh dia terpukul meja aku ihun todong munamai elaku si maodai kamu jangan iya sonaria makela pasado nami ma nasol somon mandar muna asadong simbol lihamuna nalau pedas dasi kamu nalau membuanon tu para daton dak tu lapo buanon muna dah makela alai aladung nungau pasahat tamion mas koma simbol lihamu nagabi oh nagabi panggagason nalau mangalakahon lakka tu para daton kamu betulah siap bagas sampai kamu masuk siap bagas sampai kamu masuk Pak pegangkan di tulisnya Pak jalan Mak ane tangan gue diumai nangonan helan dengan tulang tangan gue diumba au bawain tak sokonahai mana gue